kompetensi, kemahiran, skill memang dah sangat bukan 100%, 1000% meet the 3 criteria of TC gitu. Hello, welcome to the Techie Talk brought to you by Nbot, a session where we meet people who build, who change the way we live. Today we have two very special guests today. Before we get to the introduction to the guests, my name is Lau. I'm the host for the Techie Talk for today. Welcome to the show. Terima kasih. TC Dr. Fakri and TC Anwar. It's a very nice to have you here today. And welcome to the show. And I'm very sure audience kita dekat Maya ni memang akan dapat a very good information, will be inspired by your stories lah. Okay, so kita for this session we have two TC. TC is someone that is very hands-on. Kalau kita tengok dari segi technician kan, apabila kita tengok technician, it looks technician kan. Yep. So if you a bit awkward, tetapi actually technician ni adalah the backbone to most of the company. In the company ni kita majority of the workforce actually from the technician. So these are the people actually form the good foundation of the company kan. So now we have two TC today. Then I believe their story will inspire everyone. Now kita balik kepada our TC Dr. Fakri dengan TC Anwar. Kita start dengan Fakri dulu lah. Yang ni kita selepas kita belajar dari sekolah menengah, and how do you land into this vocational daripada yang typical pathway macam kita pergi ke poly lepas tu pergi university, kenapa you land into vocational? What is your opinion? How does it siapa yang influence Dr. Fakri to make this decision? Atau you sendiri ke, atau you punya bapak mak punya dream? Okay, baik. Pertama kali terima kasih banyak-banyak lah atas jemputan ke Techie Talk Nbot. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TC Dr. Muhammad Anis Fakri, Muhammad Anisfu, berasal dari Batu Uban, Pulau Pinang, sekarang menetap di Seberang Jaya. Sebenarnya inspired saya untuk sambung dalam bidang TVET lah kita katakan. Betul, TVET ni ialah arwah abah saya dan juga mak saya lah. Dan sebenarnya selepas habis tingkatan 3, memang saya ada apply masuk ke sekolah menengah teknik. Dan itulah boleh katakan sebagai satu batu loncatan lah. Sebab pada tingkatan 3 tu, sebelum PMR, sekolah menengah waktu tu, dia ada bawa pergi ke lawatan ke sekolah menengah teknik Batu Lancang. So ada buat lawatan pergi ke sana. Kita pergi ke kursus elektrik. That's where you fall in love lah. Ya. Saya tengok menarik bidang ni. Sangat menarik. Dan kebetulan arwah abah saya ialah bekerja sebagai technician di salah sebuah kilang MNC di Bayan Lepas. Dia sangat encourage lah anak dia kan. So belum tengok akademik belum macam agak kurang sikit. Tapi nampak bakat tu dalam bidang kemahiran. So apply, dapat result yang agak baik juga dalam PMR tu. Dapatlah 3A kan. 3A. Yang lain 5B. Masa tu happy tu. Oh okey lah. Dapat big news tu. 1A RM10 kan. Dapat RM30. Naik pentas juga lah waktu tu kan. Okay, kemudian apply dan alhamdulillah dapat sekolah menengah teknik Batu Lancang, Pulau Pinang, dalam bidang elektrik, teknologi elektrik. Itu ialah satu batu loncatan lah. Sebabnya macam saya cakap tadi, akademik saya agak so-so kan. Tapi bila masuk ke sekolah menengah teknik dengan dorongan daripada abah, mak kan, tingkatan 4, tingkatan 5 memang saya pukul lah. Orang Penang cakap pukul habis lah kan. Pelajar terbaik jurusan elektrik, power tingkatan 4 dan tingkatan 5 kan. So setiap kali periksa dapat nombor 1. Habis dah. So proud sangat bapak. So itulah antara and then lepas saya dapat keputusan yang agak baik dalam SPM, satu-satunya waktu tu bidang vocational yang dapat 5A. 5A kan SPM. Lepas tu saya apply untuk ke Politeknik, UiTM dan IKM. Tapi saya punya main target lah nak masuk poli lah kan. Sebab itu ialah kelangsungan daripada sekolah menengah teknik. Betul. Kemudian lepas dah dapat result kemasukan tu, saya dapat UiTM saya dapat, Politeknik saya dapat, IKM saya dapat.
IKM tu jurusan dia adalah Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik, Okay. penjaga jentera. So bila ada perkataan penjaga jentera kat situ, arwah abah saya dia cakap, belum, bagus ni penjaga jentera. Dalam kilang ni penjaga jentera ni kira chargeman kan. So dia ni antara kira backbone lah tu dia ni. Dia boleh buat switching, dia boleh buat troubleshooting. Tapi waktu tu hati saya nak pergi ke poli lagi. Tapi sebagai orang Islam kan, kita buat istikharah. Kemudian dengar jugalah nasihat daripada arwah abah, mak dan juga kawan-kawan abah apa semua tu. Dan saya pergi ke IKM. Nanti kita sembang lagi macam mana di IKM tu. So lepas tu lain IKM until today kan. Yes. So I memang believe lah that could be the right choice kan. In the very good hand. So pun kalau saya dekat your positions, dekat Dr. Fakri punya position pun, bapa I memang make the right choice. I pun tak rasa kesal follow bapa punya advice kan. Betul. Great sharing. How about you, TC Anwar? Okay, baik. Thank you, terima kasih T.S. Lau dan juga Mbot atas jemputan kepada saya pada sesi Techie Talk pada hari ini. Okay, kisah saya sama macam Dr. Fakri. Mak pun support juga? Sebenarnya arwah ayah saya dah meninggal. Okay, dan basically arwah ayah dan juga mak yang inspired saya untuk ke arah sampai ke hari inilah. Apa yang berlaku sebenarnya adalah, pertama sekali saya agak lemah dalam akademik. Jadi macam mana nak dikatakan lemah tu, sebab yelah kita tengok diri kita sedarlah kita siapa. Okay, dan kita tak boleh pergi jauh masa tu. Itu bukan your cup of tea lah. Tapi at least kita tahu, tapi kita ada tempat yang lebih strong, lebih kan. Jadi masa SPM, saya boleh kata saya ni dikelilingi oleh adik-beradik yang pandai. Macam abang saya, dia dapat tajaan Petronas untuk belajar di University of Wisconsin. Saya tak dapat apa-apa pun, kecuali satu tawaran kolej swasta untuk sijil kesetiausahawan. So tadi saya tak minat. Dan apa yang arwah ayah saya kata pada masa tu, apa yang saya minat. Jadi saya minat kereta. Sebab daripada kecil saya main-mainan kereta. Selalu macam ni kan, kereta kecil kan. Betul, kereta kecil. Jadi saya jenis yang suka buat research. Pada tahun 80-an, 90-an dulu, apa yang ada cuma surat khabar, majalah dan tengok TV lah. Jadi terutamanya apabila beli surat khabar tu, saya suka tengok ruangan kereta. Apa model yang ada, apa spesifikasi dia. Dan yalah, kita tak tahu, kita tak jangka pada tahun 2001 masa tu kebetulan ada satu iklan di surat khabar. Okay, jadi keluar iklan kat surat khabar, Mercedes-Benz Germany dengan kerjasama Cycle and Carriage Bintang Berhad Malaysia mencari 24 orang apprentice untuk mengikuti kursus mechanical bersama Mercedes-Benz. Mercedes. So iklan opportunity tu. Betul. Iklan tu saya tengok dan saya kata dengan ibu bapa saya nak masuk mana ni. Dan apa yang berlaku adalah, saya bukan daripada sekolah teknik, saya tak ada apa-apa pembelajaran formal tentang otomotif. Mostly pada research lah. Jadi bila saya masuk, dipanggil untuk interview dan akhirnya alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu 24 orang yang termasuk dalam Malaysia pilih 24 orang. So itu you bukan lemah, you memang power dekat area tu. Betul. It's just that you find the right place tu kan. Cuma bila saya masuk mengikuti dia punya kursus selama 3 tahun dan kemudian saya keluar sebagai apprentice technician dan berkhidmat dengan brand Mercedes-Benz. Okay. Dan seterusnya kepada beberapa syarikat multinational lagi. Slowly lah naik daripada general worker pergi technician, kemudian pergi executive dan kemudian naik management dan my last position sebagai seorang GM lah untuk operations dekat one of the subsidiaries punya Petronas punya inilah. To from the ground to the management to the leaders, betul. It's no joke. So that's why kalau from the ground naik terus ke leaders kan, kita akan nampak apa-apa yang betul-betul dekat ground. So that's really make us a bit quite special daripada kita outsource terus menjadi manager kan. So kita akan understand the concept, the things happen, the concern happen around kita punya kawan-kawan kan. So kita macam lebih close to the ground, macam kita punya heart kat sana kan. So bagus lah. That's why kalau ada TC Anwar dengan Dr. Anis, Dr. Fakri ni,
Kalau ni dua orang combine, kalau electrical ni dia akan menjadi genset. Satu orang main engine, satu orang pasang, dia akan menjadi genset. Dia akan generate electricity. Lepas tu kita terpaksa menjadi orang menjaga jentera untuk switching kan. Synchronize balik kan. So that's why apabila kita temu orang bergenset ni mesti ada orang yang perlu ada orang yang main engine kan. So apabila kita ada electrical tapi tak ada engine, susahlah genset kan. That's why this is a very good combination ni. So that's why memang dari minat, so tak ada resistance kan. Sometimes sebab kenapa I tengok soalan ni, sebab kita ni dekat era kita dulu, kita selalu anak-anak baik kan. Bapak Dr. Fakri sudah anak-anak baik kan. Bapak Ahmad pesan, TC Anwar pun pesan kan. So sometimes kita follow, sometimes kita intends to follow, and then in the end kita pun fikir balik, Bapak mak I bagi the right choice kan. Sekarang pun saya rasa saya pun tak kesal kan. So this is something that kita pun rezeki lah, bagus juga alhamdulillah kan. Okay, so then kita pergi ke apa all the way tadi TC Anwar ada sebut pasal dia career path kan, all the way up to the manager. So as a TC as a technician terlalu dekat ground tu, all the way up to general manager jaga operation in one of the subsidiary company under Petronas Petronas kan. So apakah the challenges untuk TC Anwar naik sampai that and apakah challenges you manage in terms of operational? Okay, saya boleh kata untuk manage operation ni kita ada a few challenge lah. Tapi saya ambil 3 yang utama je. Okay, nombor 1, macam adakah kita faham apa direction dia? Sebab mostly dalam satu corporate sector, CEO akan tetapkan direction. Dia nak macam mana direction. Vision dia kan? Yes, vision betul. So kita sebagai first man ataupun leader untuk operation, kita kena faham apa vision dia, apa direction dia, dan macam mana kita nak design satu method ataupun proses untuk capai vision tu. Operational plan kan. Betul. Untuk go ahead. Betul. Saya boleh kata macam satu contoh, kita ambil satu topik macam mana nak mengurangkan hazard. Daripada segi safety lah. Jadi safety ni apabila kita turun pergi ground, kita tengok daripada bawah, selalunya yang menjadi masalah adalah pekerja dia pandang remeh setengah-setengah perkara. Complacent. Contoh, pakai glove. Technician kalau buat kerja pakai glove, okey, memanglah nampak macam leceh, tapi sebenarnya dia protect dia punya tangan untuk tak luka. Sebab bila dah luka, ambil MC. Bila ambil MC tak cukup time ulang. loss. So jadi kerja banyak sangkut. Okay, jadi contoh-contoh macam itulah. Okey, dan kemudian apa yang saya buat sekali selain daripada kita nak faham direction tu, nombor 2, adakah staff kita semua kompeten? Jadi sebab tu saya jadi top management untuk uruskan operasi. Saya buat satu plan untuk pastikan semua technician yang ada kompeten. Kompeten ni maksudnya disijilkan. Jadi mana-mana technician yang tak ada pensijilan, tak ada SKM, tak ada mana-mana sijil lah, kita ambilkan disijil. Kita cari training provider untuk buat training dan kita linkkan untuk dia dapatkan sijil dia. So memang fokus staff human adalah the company biggest asset lah kan. Betul. So itu one of the very important point lah. So bagus lah. At least TC Anwar pun dah nampak the needs, and then pun boleh continuous grow the army of the company kan. Sama-sama at the same time dia pun akan facilitating succession planning juga. Betul. Sebab sometimes orang being trained, dia akan lebih confident kan. Bila confident, dia akan slowly climb the ladder lah. So good, actually lead by example. Saya pun admire something that I should learn from you, TC Anwar. How about you, Dr. Fakri? Okay. Jaga banyak-banyak solar panel ni. Lepas tu ada CAM bukan driver, pilot untuk drone kan. So macam-macam ni. So how do you climb into until that extent Dr. Fakri? Okay, baik. Thanks for the questions. Okay, lebih kurang macam TC Khairul Anwar. Okay, for information, I start from very humble beginning. In term of education pun dengan certificate, and then beginning of career pun dengan kata kuli lah kot. Pekerjaan pekerjaan biasa ground ya. staff betul. In fact, back then after SPM kan, saya bekerja sebagai security guard. Security guard. Semua dah habis cuba tu. Security guard, and then waktu sebelum habis AKM lagi saya dah dapat kerja sebagai technician. Tapi macam apa yang TC Anwar share tadi, yes, it's very true. Dalam industri
memang ada keperluan dan memang ada something yang pressure us to be a somebody kan, to be Betul. somebody tu. Okay, macam saya punya journey pula ialah yes, I'm very ambitious person. Kan, kita dah tengok dengan kesusahan ayah, Walaupun abah, humble kan, tapi ada ambition kesusahan juga, perlu ada abah ambition. kan, kesusahan family, mak. So kita mesti nak jadi seseorang yang kita boleh balas balik budi dia make orang them kan. proud. Ya. Make them proud. Sebab kita bukan silver spoon family, kita bukan bangsawan, kita bukan kerabat, kita bukan orang hartawan, kita bukan orang yang somebody lah kan. Betul. So we have to create our own success story, and this success story akan jadi teladan kepada orang lain. So macam saya sendiri, bila saya bekerja dalam bidang technician, sebagai technician, first industri yang saya kerja ialah dalam bidang aircon. Saya belajar sijil teknologi kejuruteraan elektrik, penjaga jentera elektrik. Betul. Tapi bila masuk dalam industri, Jaga saya aircon. kerja aircon. Jadi aircon. So memang first interview waktu tu dengan the tauke tu pun, saya minta gaji waktu tu ingat 1,300 kot. Tapi dia kata, you mana ada aircon punya experience? Betul you elektrik tapi you nak buat aircon. Kita bagi you 900 dulu. Accept sajalah. Sebab bagi saya this is my Ambil dulu. Ambil dulu. Sebab aircon ni sebenarnya dia adalah salah satu komponen dalam bidang elektrik juga kan. Ya betul. So saya bekerja, and then selepas beberapa lama tu tauke tu cakap, you are very good, you cepat catch up. So dah tahu tentang sistem aircon, and then daripada technician dia jadikan saya sebagai senior technician. So dah ada satu technician junior bawah saya kan. Tapi itulah orang cakap dengan berbekalkan CG saya tak cukup. Kan. So selepas tu saya ditawarkan IKM, ambil penjaga jentera elektrik A4 pula di IKM Kuala Lumpur. Okay. Waktu tu saya dapat sambung diploma juga, UniKL BMI. UniKL BMI diploma. Saya sempat pergi 2 semester. Kemudian dapat tawaran daripada IKM. Saya konsak saya punya arwah abah lagi. Arwah abah kata Chargeman A4 bagus ni, satu lagi tinggi ni. So saya ingat saya minta BMI untuk buat penangguhan. Mulanya dibenarkan lah. Saya bersama IKM, dapat surat rasmi tak dibenarkan, anda diminta pulang balik ke BMI. Waktu tu saya terpaksa buat keputusan yang paling kritikal, saya terpaksa berhenti daripada BMI lah. So saya habiskan di IKM Kuala Lumpur selama setahun di sana. Dan yang paling bestnya pada waktu tu, salah satu pembakar semangat tu ialah salah seorang lecturer kat situ. Dia challenge sebab dalam sesi pengenalan tu, dia kata, saya tahu dalam kelas ni ada seorang budak diploma, siapa yang rasa bijak sangat tu, berhenti diploma, sambung Chargeman A4. Engkau lah tu. Saya tunduk lah kan. Saya tunduk je. Kemudian dia cakap, kamu kan orang Penang. Okey, tak apa. Saya cabar kamu pergi lulus saya elok. Tak apa. Alhamdulillah saya pun lulus dengan baik. Dan sebelum habis tu saya dapat kerja dah. Sebelum saya belajar saya dapat kerja dah. Sudah booking dah tu. So yang bagusnya waktu di IKM tu, dia memang ajar kita orang ni supaya jadi somebody tau. Sebab dia jaga, dia asuh sasiah kita. Sebabnya, bayangkanlah, masuk IKM dia bukan macam Institut Kemahiran Mara, Institut Kemahiran IKM lah. Bukan macam conventional ataupun high reputation punya institusi. Bila you punya attire pun kena pakai slot slack, baju masuk dalam, pakai tie kan. Tapi di IKM waktu itulah kami diasuh lah, perlu pakai slot kasut hitam, seluar hitam, baju kuning, rambut kena botak kan. Betul. So walaupun kamu datang daripada kaya, kamu datang keluarga kaya, keluarga, semua sama kan. So tak ada siapa yang special. Dan pengajar di sana pun memang dia ajar kita orang ni waktu tu memang keras lah kan. Sebab dia tahu di industri ni keras. Takkan kita nak lembek lemah kan. Okay. So itulah yang menyebabkan saya rasa sangat ambitious to be somebody. And then apabila dah bekerja, waktu tu saya dah habis IKM. Saya tak lama habis diploma, tapi alhamdulillah ada satu orang mentor saya, Cik Saiful Nizar. Saya anggap dia sebagai abang saya lah. Sekarang dia adalah Chargeman BO 33 kV di industri. So dia lah mentor saya. Dia kenalkan lagi ada satu course part time dengan UTM, buat part time diploma. Tak apa, saya enroll lah. Saya enroll dan lulus. So saya dah ada Chargeman A1 plus dengan diploma waktu tu. So saya pergi industri, apply dapat jawatan engineer. So bila dah bekerja dengan engineer, takkan kita nak duduk engineer selamanya kan. Betul. So adalah keperluan ataupun adalah satu impian nak pergi ke next level senior kan. Kemudian pada waktu tu bila saya apply, dia orang
during the interview tu, yes, you are good in technical. Tapi you macam lack of papers dalam degree kan, kurang degree. Saya kata tak apa. Okay, sambung melejak lah part time. You punya journey ni panggil pembakar tau. Memang pembakar. Kan? So belajarlah part time. Belajar part time dan berjaya dapat. Tapi saya masih ada impian dengan Chargeman tu, sebab saya target sebelum umur saya 30 tahun, saya mesti nak ada Chargeman BO 11 kV. Memang ikut sifu hang lah tu. Ya. So saya baru kahwin 2009. Baru kahwin 2009 bulan 12. Bulan 5 2010 saya dapat tawaran ke TNB Ilsas sambung Chargeman BO. So saya bagi tahu wife saya, abang dapat sambung ke Ilsas Chargeman BO secara full time 4 bulan. Boleh tak? Kena dapat kelulusan lah kan. Betul. Home minister kan? Home minister main besar katanya. So tak apalah. Dan sebenarnya saya pun ada simpanan sikit. Simpanan tu saya ingat nak beli rumah, nak buat deposit beli rumah. Saya terpaksa lah korban kan. So pergi USAS, saya ambil cuti tanpa gaji selama 4 bulan. Itu memang all out lah. Tak bawa apa pun. Gaji pun dah tak ada. Investment, kan? investment. So memang sweat and tears lah. Betul. Dan Alhamdulillah 2010 tu saya ditauliahkan sebagai the youngest Chargeman BO 11 kV in Malaysia. That time baru umur 26 tahun. Tapi itu memang saya katakan sebagai satu batu loncatan lagi untuk saya dalam industri. Sebab lepas dah ada Chargeman BO plus dengan diploma degree saya ada tu, saya dapat jabatan engineer, facilities engineer dengan MNCs. Dengan MNCs. Dan MNCs ni ialah salah sebuah syarikat US based MNC medical devices. Kan, dalam medical devices industry ni dia sangat fussy, dia sangat critical, highly regulated juga. Correct, highly regulated. Kalau you tengok ISO pun ISO 13485, then you have to follow the FDA punya requirement kan. So to be part of their organisation tu memang satu benda yang sangat membanggakan lah. Sebab kita start from very beginning. I mean the foundation, kita start construct the building, start the operations. Imagine dari aircon. And then after that saya ditawarkan dengan salah satu MNC lagi di Pulau Pinang. Sebab dia tengok benchmarking kita dah ada kan. Benchmarking dalam construction of new facility ni di Batu Kawan Pulau Pinang. Saya join the company. My number that time lah 004. So the Mak Saleh interview one of the pioneer tu. One of the pioneer as senior facility engineer. So that time my role dah jadi agak besar dah. Macam dulu jaga facilities operation maintenance. Tapi sekarang dah jaga facility operation and maintenance and project plus security plus safety. Waktu tu saya bukanlah seorang yang terror bab safety. Tetapi the Mak Saleh throw the challenge to me kan. The operation the project directors, very good guy, Mr. Paul Daly. So dia beritahu, Fakri, I want you to lead this department plus safety. So saya tak ada the safety punya knowledge. So I took my own initiative. Saya pergi dah enroll the program Executive Master in Safety and Health Environment dengan Unicel. So about 1.5 year saya berjaya dapat. And that time pun saya ambil SHO punya course. Cuma saya tak pergi exam lah for the 4 papers tu. 4 paper. 4 paper. So this is how lah kan. And then selepas quite some time as facility senior engineer, you tahu dalam facility ni you ada wish you nak jadi manager one time. At one day you nak jadi manager. So bila you feel you are ready for that, apply. So bila apply, apa dia cakap? Yes, good, you have Chargeman, you ada safety dah, but you tak ada management punya qualification. Terus pergi ambil MBA dah tu. You tak ada management qualification. Cakap tak jadi ni. So during that time kebetulan ni lah COVID-19 kan. So I took the opportunity, I bawa keluarkan account KRSP sikit. So I sambung I punya Executive Master in Business Management dengan UMPSA. So about 2 years jugalah. So settle tu memang you nak minta apa? Interview kan? You tanyalah you nak apa? Management ke? You nak technical susun ke? atas meja. Yes. So this is how we prove to industry lah. Sebab industri ni kita tahu dia punya demand atau requirement is high, especially in facilities. Okay? So come back to why you need TC ataupun somebody yang ada technical qualifications dalam you punya organisation ialah like facilities is highly regulated punya department. Because why? Bawah facility ni sendiri you ada
electrical system you handle, mechanical system, Banyak. Yes, correct. safety and health, semua ni kan. So kalau you go back macam Cik Khairul cakap tadi, kalau you dekat corporate level ataupun management level, you of course you punya company akan follow all these ISOs kan. So dalam ISO, one of the requirement you kena buat the obligations. So dalam obligation part tu you kena put all the regulations lah, apa yang you have to follow kan. So let's say I take one example. Kalau you ada electrical system, so what are the You may legal register lah. legal dia apa dia? Legal Act and register. regulations kan. Betul. So Electrical Act 1990, Regulation 1994. So who are the competent person for this? Chargeman, wireman, Semua engineers, namahan lah. kan. Semua namahan And lah then tu. kalau you go for safety pula, so you ada DOSH ataupun OSHA 1994 Amendment 2022. So who are the competent person for this? SHO, you ada Triple S, you ada OSH coordinators kan. Kemudian kalau you tengok dalam construction, kalau you punya factory, you buat new construction, apa akta dia? You ada CIDB Act, Betul. 520. So siapa competent person for that? Certified Project Manager, Certified Facility Management Manager, Certified Facility Executive, Construction Site Supervisors. So all these yang bind you. So when this become the regulations, tapi of course to present this to the management is you lah, kita lah kan. So we are the technical person ni lah yang take these responsibilities, present to the management. These are the real needs, not only by industry but by the regulation. So in order for you to operate you punya, You must have this. you punya company, you punya business, you shall have this. Bukan must dah, you shall have this, kan. So inilah lebih kurang update share sebuah sikit. So you punya journey banyak membakar, tapi dia pun cun as what TC Anwar mention kan, macam CEO tu dia ada putting out the vision kan. So dia macam dia ada side of the vision, Dr. Fakhri ada dia side of the vision. So from the vision cun ada pembakar, dia achieve all the way kan. So sekarang dari kita punya understanding kalau Dr. Fakhri ambil file tu dia macam Doraemon tau. Apa saja kena keluar saja lah. So this something that I kena compliment, because sometimes apabila kita getting some the competency ke apa ke, skills ke apa, selalu kita ambil dari ground tu and then go the way up, lebih senang. Tak, kalau kita dari atas kita nak go downward, is not that easy. Saya setuju dengan Not that easy. saya setuju dengan statement ni, because if let's say you coming from the ground, you have been every single level shoes, kan, from technician, You know exactly what they do. Yes. You tahu apa dia buat, apa situasi. Sampai kalau kita dekat atas, kita terus masuk engineer kan. Betul. Kerja-kerja technician bawah ni kita tak tahu, kita tak Betul. nampak kan. Apabila Betul. kita go backward, not easy. Betul. Not Kalau easy. tengok dalam management pun, the best ataupun the most effective way to get feedback ialah from bottom to Bottom up. to top kan, to top Tapi ataupun support to up commitment kan. dari top kan. Yes. So that's why selalu yang dekat bawah, tapi you are the person who carry the voices Correct. kat atas kan. Correct. So dia macam kira wakil rakyat lah kan. wakil rakyat ada golongan technician ada dekat respective company lah. So kita balik kepada TC Anwar tadi, back to year 2000, dia close to 1997. I believe it also impacted you. Kita ada economy recession kan. Selepas economy recession tu, lepas tu kita ada economy rebound in year 2000, where kita ada banyak main projek lah, macam KLIA baru completed 1998, fully utilized. Lepas tu ada Twin Tower kan. So masa tu I'm pretty sure dia akan impact dekat industri automotive kan. So TC Anwar boleh tak share at that time, what happened that time, and then what were you doing at that time, and then macam mana you the weather that situation and until today. Pada saya, bila mana adanya krisis ekonomi, mostly yang bekerja di bawah sektor corporate, yang di bawah syarikat-syarikat besar, dia tak terlalu terkesan. Sebab saya boleh kata ada jaminan. Jadi kalau ada perberhentian kerja pun, macam lately ni ada COVID, saya punya multinational company pun dia buat recession, ramai yang diberhentikan tapi diberi pampasan. Okay. Apa yang berlaku adalah mereka yang running business sendiri, ataupun yang macam contohnya automotif, dia buka bengkel sendiri. So masa tu memang ada yang struggle dan ada yang tak boleh survive. Saya tak nafikan ada ramai kawan-kawan saya yang buka bengkel sendiri terpaksa tutup akhirnya, sebab tak boleh nak
dalam market lagi. Sebab orang tak boleh nak spend pada maintenance. Dia dari segi betul. duit cash flow tu memang tak dapat untuk sustain tahan lagi kan. Yes, betul. Tapi itu daripada segi latar belakang ni lah, industri lah. Cuma daripada segi individual, saya berminat pada tengok macam mana dia nak selahkan ataupun nak develop dia punya potential walau ada krisis macam tu. Okay, sebagai contoh macam saya tengok diri saya sendiri. Saya biasanya suka put target every 10 years. Okay, jadi macam apa yang saya dah lalui sebelum ni daripada technician, 10 years saya mesti nak jadi executive. 10 years mesti nak jadi manager. 10 years mesti nak naik lagi. Ambition juga. Tapi you ada you punya plan lah, you punya plan. Yes, betul. Milestone. Yes, dan apa yang saya buat adalah saya cuba encourage kawan-kawan saya. Sebab benda tu tak mustahil. Tapi ada yang dia dah merasa kat zone selesa, dia dah berada dalam comfort zone, dia tak nak pergi mana-mana. Dia stay kat situ. So in the end, this technician ni bila rakan-rakan di luar dia tanya saya, so basically apa purpose TC ni? Saya kata okay, this TC ni you boleh prove yang daripada technician ni you boleh naik. Dan dia diiktiraf. Tapi bila you tak push yourself, you stay dekat situ je, so you tak faham lah apa maksud TC ni sebenarnya. Dia akan face off gradually kan. Dia betul. Akan face off kan. So jadi apa yang kita nak tunjuk dekat people, apa yang kita nak tunjuk kat masyarakat adalah a normal technician bila dia develop, dia push potential dia boleh naik. Peluang tu mungkin tak dekat situ, peluang tu dekat tempat lain. Dia kena cari sampai dia jumpa. Okay, tapi kalau yang bila kita cakap dengan dia dah decide dia langsung tu, tak gerak tu, even Tuhan nak tolong pun tak dapat lah kan. Sayang lah. Kita akan narrate macam tu. Kalau dia sendiri tak nak tolong dia sendiri pun, Tuhan nak tolong pun tak dapat sudah kan. So that's the part yang kita pun comfort zone lah, is actually complacent than the killer kan. So that is where dari segi otomotif masa tu 2000 I rasa potong wajah baru start 2001 potong wajah Dia sebenarnya dalam zaman 2000 tu ke 2010 tu kita punya automotive industry, kita punya domestic punya automotive industry, kita dalam fasa enhancekan kita punya R&D. Tu sebabnya kalau kita tengok Proton mostly dia rebadge model-model Mitsubishi yang ada, yang previous model. Start tahun 2000 dia dah start nak develop model dia sendiri. Even ada some challenges, some model ada dia punya failure, tapi saya boleh nampak start daripada tu kita dapat groom lebih ramai lagi tenaga kerja tempatan yang ada talent sebenarnya. So yang technician tu walaupun ada model baru yang dimasukkan dalam market pun, dia pun dapat di trend kan. Betul. I rasa pun sama juga sekarang kita masuk ke dalam era yang EV kan. EV, so technician pun akan kenal selalu akan di-tune kan. So tapi nanti saya akan tanya lebih soalan berkaitan dengan EV dengan TC Anwar lagi lah. Okay, dengan ini kita pun stop sekejap untuk masa berehat. So stay tune. Okay. Right. Tadi kita ada sentuh pasal EV kan. EV ni dia pun change the landscape of the industrial dalam otomotif juga. Tapi dia pun indirectly akan create the demand kepada demand kepada electricity supply juga. So at the same time ni EV pun sometimes dia akan bergantung kepada the available facility. Kalau kita ambil EV pula tiba-tiba halfway traffic jam, kita battery flat kan. So what do you think about the EV dari segi impacting the technology? So perhaps anyone kita throw anyone boleh share the thought in terms of EV? Okay. Specifically for electrical supplies kan. Okay, mungkin EV nanti TC Khairul Anwar akan EV car mungkin akan sentuh. Tapi kami sendiri dalam bidang facility management sebab facility management ni dia covers all aspects kan, ada soft service, hard service semua kan. Okay, so EV ni akan jadi part of the governance. So pasal apa? So when you have EV car, definitely you akan ada EV charger. So EV charger ni pula adalah satu benda yang baru lah kan dalam bidang, dalam sistem.
So EV car ni, EV charger ni kalau you tengok, kalau dari segi perundangan dengan bomba punya safety regulation pun dah berubah. Sebab kan kalau you ada EV car, you ada peraturan baru macam mana nak pasang the EV charger tu. Keselamatan, keperluan keselamatan, requirement dia apa semua kan. Okay. Dan itu satu aspek. Satu aspek lagi ialah installer of this EV charger. Siapa? Electrician. So electrician ni must be trained. Kan? Dan siapa nak pasang ni? Of course lah, all the technical person, mungkin chargeman, mungkin wireman. So dia orang kena tambah lagi pengetahuan, pengalaman dan juga kemahiran dan kompetensi dia orang dalam bidang EV charger pula kan. Dan bila kita tengok EV ni, charger, kalau you direct feed ataupun ambil daripada normal power supply, of course dia billing tu akan agak impacted lah kan. Tetapi macam mana you nak jaga you punya cost? Ada setengah-setengah kalau tengok EV charger dah pakai solar kan. Ada pakai sustainable ataupun renewable energy kan, solar. So bila ada sistem solar, siapa lagi yang kena buat? Solar installer kan. So solar installer pula ini perlu dipasang oleh siapa? Technician kan, electricians. Dan solar ni pula ada di bawah SEDA, Sustainable Energy Development Authority. Dan SEDA sendiri pun memperkenalkan orang kompeten dalam bidang solar. Kita ada GCPV, TNC, kita ada GCPV untuk design. So nampak tak dengan satu sistem ataupun satu teknologi baru yang terbina, dia akan create kita katakan sebagai feeders lah kan. Kita akan adakan peluang. Kita jangan anggap benda ni sebagai satu halangan kan. Patutnya kita tengok peluang dalam peluang. Dia lebih macam dia akan buat macam integrasi kan. So setiap expert ni, setiap field ni, setiap people, they actually integrated together kan. Betul, saya setuju sangat. Sebab apa? Kalau kata kita terlampau selesa, kalau dulu mungkin electrician cuma buat wiring rumah kan. Tapi bila ada EV charger, dia dah boleh, patutnya lah, kalau dia ada satu keinginan, dia boleh pergi ambil ilmu baru untuk wiring pula untuk EV chargers. Dia nampak dah macam dia punya career advancement Dah boleh nampak daripada wiring rumah dah boleh EV chargers, benda yang lebih advance. So dari situ mungkin dia boleh dapat income lebih baik, dia boleh ada reputation lebih baik. So inilah sebenarnya kita nak dalam industri. Betul. Dan setelah tak langsung dia create the ekonomi tu kan. Pekerjaan, business, supply chains dan pelbagai lagi lah kan. So dia akan pun ada create certain demand dari segi kompetensi. Saya sangat setuju dengan satu ayat ni. Kalau kita biasa tengok movie Coco movie Coco, Disney Coco, ada satu ayat tu daripada ni, dia kata seize the moment. Seize the moment, ambil peluang kan. So jangan anggap apa yang datang tu masalah ataupun halangan, tapi anggaplah tu sebagai peluang untuk kita tingkatkan taraf diri, tingkatkan kita punya income, tingkatkan apa sajalah. Macam TC Anwar tadi lah. Dia seize the moment yang Mercedes-Benz 24 orang satu kan. So there's a very important moment, which is kalau moment tu tak ada, memang tak ada. Tapi sometimes because of this EV, dia ada implementation of this EV charger pun, dia actually indirectly pun ada create the skill demand juga kan. So upskilling pun actually allow kita pun boleh continue, kita dari segi kita lifelong learning juga kan. So electrical is the one that yang kita is a kira so-called facility kan, charger kan. Tapi yang diguna adalah kereta, macam kita handphone diguna, tapi yang charger tu yang the one kan. So sekarang untuk kereta pula macam mana? Kereta pula macam mana? Okay, untuk kereta atau kenderaan EV, saya suka menyentuh adakah Malaysia bersedia untuk ke arah EV sepenuhnya. Okay, kita tengok dua situasi. Yang pertama kita tengok Malaysia dan kita tengok global. Global di Europe ada satu persidangan baru-baru ni yang dipanggil Paris Agreement 2030. Jadi apa yang ada dalam Paris Agreement 2030 tu, syarikat-syarikat pembuat kenderaan dekat Europe bersetuju untuk menamatkan pembuatan kenderaan enjin petrol dan diesel secara berfasa. Sebab target dia adalah 2030 Europe dah EV sepenuhnya. Jadi apa yang kita nampak sekarang, saya ambil beberapa model kenderaan lah. Kalau dulu sebab dia relate dengan Euro emission sekali. Kalau dulu kita punya contoh Volkswagen Golf GTI, dia ada engine 2.0. Lepas tu turun 1.6. Lepas tu turun lagi
1.4, mungkin 1.2. Sebab itu adalah regulation. Sebab dia nak ke arah penamatan dia. Setengah-setengah kenderaan dah tak boleh dijual lagi dekat Europe, tak boleh diimport export lagi ke Europe. Contoh macam Civic Type R. Sebab tak compile dengan Euro. Type R. Betul? Oh, Type R tu racing tu. Betul. Yang youngster suka. Yes. Suka janjilah tu. Jadi kenderaan syarikat-syarikat kenderaan kat Europe, setengah-setengah model dah ditukarkan kepada EV. Sebab saya ambil satu contoh dalam Stellantis, dia ada one of the syarikat adalah Dodge. Kita tahu Dodge Charger tu adalah muscle car, enjin sisi besar daripada American. Dan sekarang ni untuk nak jual dalam market EV tu, Charger tu sendiri dia buat versi EV. Sebab kita dah ke arah tu, sebab dia nak ke arah 2030. Okey, tapi kita lihat pada pasaran latar belakang di EV di Malaysia. Sebab kita baru nak masuk dan kita baru nak develop ke arah EV. Jadi kita punya Proton dan Pro 2 pun baru nak menghasilkan EV. So jadi adakah kita ready kalau misal kata 2030 Paris Agreement tu dia applied globally? Kan sebab kita pun tahu kita punya petrol pun tengah ada isu, bahan api pun tengah ada isu. Tak mustahil tiba-tiba apa yang di agreed dalam Paris Agreement 2030 tu applied juga dekat Malaysia. Kalau let's say kalau kita tengok dari segi EV kan, kalau kita plot EV di sebelah, macam mana dengan hydrogen car? Hydrogen car macam mana kita boleh does it have a role to play? Ada main significant as macam dengan EV kah? Berbanding EV macam mana dengan hydrogen? Dia satu-satu produk ni pada saya kalau dia nak dipasarkan mesti dah melalui uji kaji apa, mesti dah disahkan boleh beroperasi baru bolehlah dijual. Macam EV ni kalau kita tengok basically dia carry out saja teknologi yang ada daripada apa manufacturer yang buat dulu. Macam contohnya Mercedes-Benz sendiri dia orang dah ada EV sejak daripada tahun 90s. Sebelum tu cuma dia tak banyak. Okay, kemudian dia ada model-model jenama-jenama lain juga yang ada EV. So once bila syarikat kenderaan kita nak buat EV, basically kita boleh ambil daripada vendor spare part yang sama. Sebab dia memang dah proven dekat manufacturer yang jual EV tu. Okay, cuma bila kita dah ke arah EV sepenuhnya technician dah kena equip pergi arah EV. Mostly mereka yang kerja dengan syarikat-syarikat multinational yang kerja-kerja directly bawah manufacturer, dia kena compile dengan SOP, kena tauliah, kena ada sijil, pergi training. Jadi apa jadi dengan technician dekat luar ni? Betul. Yang bukan bekerja dengan syarikat-syarikat macam tu. So saya rasa akan ada satu argument di mana macam mana kita pun tak ada training, kita pun tak ada sijil. Bila nak ambil tu macam kita pernah dengar sebelum ni cadangan daripada kerajaan, bengkel-bengkel yang nak buat automotif ni kena pamerkan sijil technician dia, SKM. Tapi untuk technician yang tak ada sijil macam mana? Bengkel tutup lah. Itu akan itu akan jadi isu nanti. Dia akan create some disruption juga kan. Tapi tadi TC Anwar throw a very important words that kemungkinan nak minta Dr. Fakri dengan TC Anwar punya feedback juga. Macam kereta kan, tadi ada sebut pasal TC Anwar sebut pasal the spare parts kan. Kalau kita balik kepada kereta pun, kereta punya spare part pun bukan semua kereta punya spare part boleh digunakan pakai secara general. Dia tak macam komputer kan. Komputer any brand dia ada standardization. Kalau kereta pun tak so far lah automotive kan yang pakai engine combustion tu selalu dia tak semestinya 100% compatible, only tire bulb yang sama kan. Tapi the rest dia macam dia akan pergi kepada manufacturer specific kan. So in your opinion how would be the future landscape kalau kita teknologi boleh evolve? How are we going to go until kita sampai ke tahap boleh macam komputer kan, kita confine kepada manufacturer itself, kita boleh actually, so kalau benar-benar tu kita tak confine manufacturer macam computer parts. Computer parts tu macam you have multiple options, so kita tak akan confine. So dari segi harga pun kemungkinan kita akan lebih kompetitif kan. So benda ni akan boleh tak berlaku dekat this area macam EV charger dengan EV car? Betul, akan ada. Okay, untuk EV charger kalau saya rasa mungkin sebab all these company they try to cap the market. Betul. So they try to buat
charger yang universal. Boleh guna for brand Semua car, semua A, kereta kan? brand B, brand C, brand D. Instead dia buat special for the thing kan. So saya nampak bila ada industri tu ni tu, dia akan create the demand to be universal. So dia akan put pressures to these companies ataupun the players to create this kind of universal punya chargers. So bila ada universal chargers, so siapa yang nak pasang? Electrician. So electrician tu pun indirectly dia akan train, dia akan belajar, dia akan dapatkan skill on how to install these universal chargers. So boleh nampak kat situ dia punya demand tu, instead of dia boleh buat pasang satu charger, tapi dia boleh pasang mungkin multiple chargers. So dekat situ dia boleh dapat lah income lebih. Dia boleh go for any brands. Macam handphone charger kan. Sekarang everybody move to USB-C, semua boleh tapau kan. Dulu kan iPhone special for dia saja. Sekarang bila pakai C semua boleh kan. Semua tapau. So you boleh nampak. Actually this is the trend kan. The trend lah kan. Apa kereta? Kereta ni Semua pakai USB-C. dia akan ada satu jangka hayat dia. Okay, macam kita tengok, saya boleh kata kalau traditional vehicle, dia satu jangka hayat kereta ni boleh kata lebih kurang dalam 5 ke 7 tahun. Jadi macam contohnya kita dulu ada Proton Wira, sampai satu masa Proton Wira tak ada lagi. Ada Proton facelift. dia biasa sebelum dia tamatkan riwayat satu model tu dia facelift kan dia. Okey, kemudian bila dah habis dia tak ada lagi spare part apa semualah. Okey, cuma ada vendor-vendor lain, third party vendor yang buat spare part. Itulah yang akan continue sampai sekarang. Jadi macam EV ni, saya berpendapat dia tetap ada jangka hayat dia. Kita tengok, pada saya konsep EV ni sama macam handphone. Dulu kita ada handphone polyphonic, color screen. Lepas tu dah tukar jadi ni. Lepas tu dah tukar, dia akan sentiasa evolve. Jadi untuk model EV Malaysia yang ada pada hari ni, EMAS dengan Pro 2 QVE kan, QVE. QVE ni this is just a starting saja. Bila manufacturer ni jumpa something yang lebih reliable, lebih cost efficient, model tu akan start to fading out lah. Kemudian dia akan buat model baru. Betul lah. Dia pun macam quite similar kepada the evolve of handphone kan, slowly kan. So good thing is actually both Total Factory dengan TC Anwar ada sebut pasal kerja-kerja ni dia akan create demand kepada technician. So selalunya kita tengok technician, dari segi technician ni bukan semua orang pegang two box dia akan menjadi technician kan. So sometimes sekarang kita punya demand, kita punya the way of looking at is technician ni kita pun ada proper trend juga. Kita ada certain level of competence. So pun ada di stress oleh Total Factory dengan TC Anwar pasal kepentingan ada yang kita boleh di-recognize sebagai TC kan. So sekarang saya ada satu soalan yang sangat interesting lah. Tadi I did mention kan, setiap company ni kalau kita tengok company ada engineer, ada technician, tapi kalau kita tengok dari segi demografik kan, technician ni memang ramai lagi daripada dari technician. So dari engineer. Cuma tapi kita tengok dari segi pendaftaran lah dari MBOT. So sekarang saya ambil ini konteks sebagai MBOT. MBOT punya pendaftaran, kalau dari rekod pendaftaran, the technologies dalam 20 lebih ribu. So which is TS. Anyone degree holder kan, TS kan, atau graduate technologies. Tapi apabila kita tengok dari segi technician, qualified technician dengan certification, dia tak sama macam company. Kalau company kita sometimes 60% adalah technician. Lepas tu yang remaining adalah the engineer, which is 60-40. So kalau 60 orang mesti ada 40 orang kan. Tapi yang ini dia terbalik, 20 lebih ribu orang dekat technologies, tetapi 4,000 lebih dekat technician lah. Ini menarik. Sangat menarik kita tengok kancah ni. Okay. What happened actually? Okay, kalau kita tengok kan dalam real industry ataupun real life di luar sana, dia punya piramid tu bentuk macam tu lah. Satu engineer akan govern the engineer. Tapi dia terbalik. Betul kan? Dalam pendaftaran yang buat macam terbalik. Okay, actually macam kami daripada industri memang real practitioner dalam industri, memang kita nampak lah. Yes, betul, dalam industri memang kita ada engineer ataupun eksekutif yang mendaftar, yang degree holders yang mendaftar jadi professional technologies. Sepatutnya dia orang seorang lah kan. Kemudian di bawah governance dia tu akan ada mungkin 5-10 technicians. Okay. Tetapi dalam pendaftaran buat jadi terbalik. Okay, dalam industri apa yang kita nampak ni ialah sebenarnya awareness tu agak kurang. Macam saya sendiri pun datang from very ground level ni kan. Okey, saya ambil satu konteks katakan dalam bidang chargeman sendiri. Dan sebenarnya chargeman ni ramai.
Kalau kita tengok Touchman penjaga jentera elektrik, ialah orang kompeten ni tauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga melalui Akta Bekalan Elektrik atau dan juga Peraturan Elektrik 1994. Kompeten ni ramai. Memang ramai kompeten person as a chargeman ni. Tetapi dalam pendaftaran sebagai M-Board ATC sangat kurang kan. Dia drive tu tak ada lah. Ya. Kemungkinan dia mungkin malu ke macam mana. Okay, macam ni. Dia bukan malu. Okay, mungkin atau awareness tu kurang. Bukan tak confident. They are very confident. Sebab kalau dia tak confident, kalau dia area dan chargeman dia best aku. ya, Decide kalau on and dia off. tak confident sebagai chargeman, betul. tak mungkin dia boleh buat the switching. Tak betul. mungkin dia boleh buat the synchronizing. Betul. Okay. So macam mana kita nak ambil golongan-golongan yang macam ni berdaftar sebagai professional dengan dalam bidang profesional sebagai certified technicians, kan? So inilah tanggungjawab orang-orang macam saya, macam Cik Khairul kan, untuk nak encourage, nak inspired, nak motivate ataupun nak guided this kind of people. So apa yang kita perlu buat ialah first of all kita kena bagi penjelasan yang sebenar. Okay, saya ambil satu contoh chargeman lah macam saya sendiri kan. So kita ambil satu ini chargeman. kira you punya message kepada all the chargeman kat luar lah tu. Chargeman ni kalau kita tengok, dia orang punya scope kerja, dia orang punya kompetensi, kemahiran, skill memang dah sangat saya bukan 100%, 1000% meet the 3 criteria of TC tu. Kan? Dan cumanya kenapa dia orang tak berdaftar? So yang ni berbalik kepada awareness dan orang-orang macam kita ni lah yang akan bagi kita kat dia orang. Kita sangat mengalu-alukan golongan-golongan ini, orang kompeten yang macam ni, yang sangat profesional, yang sangat sangat berkemahiran tinggi, daftar sebagai qualified technician dulu. Okay, sebab dia punya requirement untuk qualified technician, you kena ada apa? You kena ada sijil ataupun diploma. Dan sebenarnya untuk chargeman sendiri pun memang dia ada kolaborasi dengan Suruhanjaya Tenaga. Siapa yang ada chargeman at certain level, you automatic dah jadi qualified technician. Dah boleh pergi ke TC. Kan? So ambillah peluang tu. Dan kita ingat apabila kita ni berdaftar dengan badan profesional, mungkin dari segi economic value tu kita tak tepi lah. Mungkin kenaikan gaji ataupun extra allowance tu kita tak tepi. Tetapi kita kena ingat apabila kita berdaftar dengan badan profesional, kita ni telah diiktiraf. Kan? Sebab M-Board sendiri pun ditubuhkan melalui akta. Kan? Melalui akta, dibincangkan di parlimen, jadi akta. So kita ni termaktub dalam akta. Kan? Dan mungkin kalau cerita pasal M-Board mungkin agak blur sikit. Tetapi kalau kita sebagai chargeman sendiri pun, jawatan kita tu pun disebabkan oleh akta. Kalau kita tengok Peraturan Elektrik 1994 mengatakan apa? Orang kompeten elektrik ada chargeman, wireman. Itulah yang menyebabkan kita ni ada jawatan dalam industri. Kan? So actually kita samakan balik je. Kalau kita dah berdaftar dengan M-Board, kita pun sebagai chargeman, you ada double double kelebihan, ada double protection lagi pula. Jawatan, you punya profession, semua tu melalui akta. Dan ini berbalik kepada perbincangan tadi kan. Macam TS beritahu tadi, waktu ekonomi meleset 98. Betul. Mungkin itu agak lama. Kita ambil lah tahun 2000 masa COVID-19 2020 kan. 2019 2020. Melalui pengalaman saya sendiri, real life dekat industri apabila bisnes jatuh, kita ambil di sektor kilang. Apabila kilang dikurangkan pengeluaran atau terpaksa shutdown kan. Betul. Apa jawatan yang hilang? Production, engineering, kan, apa lama lagi finance, semua kan. Tetapi yang duduk dalam facilities, safety, yang maintenance, regulated punya kan, dia orang masih stay. Sebab apa? Ini adalah keperluan akta. Akta mengatakan kalau kilang you beroperasi, kan, you ada electrical installation, you kena ada orang kompeten. Tetap diperlukan. Ya. Lepas tu pula kalau kilang you pun beroperasi, you kena ada safety officer, kan? Dan kalau kilang you beroperasi, ada lagi certain equipment, contoh you ada IETS, Industrial Effluent Treatment System, you masih kena ada CPSO, competent person for that. So nampak di situ, apabila you ada akta yang you punya jawatan tu di bawah akta, bind by the akta, anda akan terjamin. Macam saya ambil satu lagi contoh COVID-19 tu, waktu orang hilang kerja kan, saya dapat offer ke company lain. Bila saya nak pergi company lain, saya punya management cakap apa? Fakhri, please, we can offer you higher. So waktu tu
waktu tu ialah peluang saya dinaikkan pangkat, dinaikkan Itulah gaji pula dah. Jadi you sebut lah the economical sense Yes. kita letak tepi dulu kan. Yeah. Sebab gradually ni dia akan datang. Correct. So dia akan berbalik kepada you punya point tadi yang seize the moment kan. Yeah, seize the moment kan. So nampak kat situ. So bagi saya sendiri, saranan saya kepada para pemegang komputer ni, come to M-Board, berdaftarlah sebagai qualified technician, dan selepas tu anda boleh sambung insyaAllah sebagai certified technician. Kami di M-Board, macam kita pun ada panel-panel, kita pun ada orang yang sangat berpengalaman, insyaAllah kita akan guide macam mana nak berdaftar sebagai QT, dan macam mana nak attend professional exam ataupun interview untuk TC. Kita ada. Datanglah ke sini, insyaAllah kita akan guide, dan anda akan nampak dia punya faedah tu bukan sekarang, mungkin masa depan kan. Dan mungkin satu hari nanti bila anda pun dah duduk dalam M-Board, anda diberi peluang oleh M-Board, boleh jadi assessor, jadi panel kan. Mungkin M-Board pun akan bagilah, macam sekarang Teki Talk ni, saya sendiri pun tak sangka akan dijemput sebagai Teki Talk kan. Betul. Apa kata TC Anwar, apa nak top up untuk tapau ni? Merujuk kepada kenapa TC kurang mendapat sambutan. Otomotif ni kalau saya kira kan, kalau kira dari total kereta yang bergerak-gerak traffic jam tu ramai, saya rasa memang this are the not the tip of this is just the tip of the iceberg. Yang bawah ni yang diam-diam ni so ramai, kuncung-kuncung memang ramai kan. So apakah mesej-mesej yang kita boleh throw kepada dia dalam industri otomotif ni? Kalau saya nak kata siapa yang boleh apply pada TC, memang ramai. Bukan hanya technician saja. Okay, kita ada service advisors, kita ada warranty department, spare part department. Orang-orang tu pun technical dan boleh apply kepada TC ni. Cuma tadi bila saya ambil satu perkataan daripada Dr. Fakri, okay, economical factor ni itu pun sebenarnya mainkan peranan. Sebab kita sebagai a normal person, bila kita akan terfikir, kalau saya ambil TC, apa majikan akan pandang saya? itu adalah lobak dia lah kan. Betul. Carrot dia. Jadi kalau misal kata adanya TC dan majikan kata okay, government dah iktiraf you, so kita boleh maybe naikkan grade ke apa ke, sebab yelah, sebab dia dah lebih competent, ada lebih competent daripada orang lain. Okay, so in the end dia akan berbalik pada majikan juga ataupun you punya company juga. Adakah mereka ready, mereka bersedia, mereka willing nak take the challenge untuk iktiraf para TC ni? Saya rasa is a good starting point. Kalau misal kata government ada maybe create satu dasar yang boleh menggalakkan lagi syarikat-syarikat atau majikan-majikan ni biar ramai TC ataupun TS dalam company dia bang. Start daripada sekarang. Sebab kalau saya balik pada, kalau misal kata kita sebagai personal, kita akan sentiasa fikirlah, macam contohnya kalau saya ambil TC ni tapi saya masih kerja sama, tak ada apa-apa perubahan. Tak ada. The final result tu mungkin dia berlaku terlalu lama kan. So dia akan slow down lah. Tapi mungkin boleh share pengalaman peribadi kan. Macam Dr. TC Cairo share tadi, economy value tu memang main peranan. Tetapi berbalik kepada individu kita sendiri kan. Sebenarnya memang kita nak kenaikan gaji, allowance dan segalanya kan. Tapi semua tu bagi saya, why not you tingkatkan you punya taraf diri dulu kan. Dan you akan tengok ke depan tu, mungkin macam sekarang lah, saya register sebagai QT 2017, 2020 sebagai TC. Mungkin waktu tu tak pernah dipanggil pun Teki Talk kan, tak pernah jadi panel pun. Tetapi selepas tu kan, alhamdulillah saya pun dilantik sebagai TTEC panel. Kemudian itu kemungkinan rezeki itu datang kan. Dia akan datang. Dan kemudian kita pun mungkin diberi peluang untuk jadi mentor kepada orang lain kan. So saya rasa dia akan datang, faedah tu akan datang secara automatik nanti. Betul. Nice. Dan that leads kepada saya punya inisiatif untuk apa yang saya buat sekarang adalah saya try to groom bakal-bakal
graduate yang akan ke industri. Yang tadi kan, yang betul, tadi you dah sebut dekat industri, you got the group people. Sebab you main bila saya bercakap dengan orang-orang yang memang dah ada dalam industri, so ada yang terima dan mungkin ada yang tak terima. So jadi why not saya fokus pada bakal-bakal yang akan future kan, future. the future. So saya terangkan pada dia in the importance of the M-Board punya inilah recognition. So jadi apa yang saya buat sekarang adalah saya dalam sasaran untuk ke 100 institusi kemahiran seluruh negara. Pusing. This project saya dah start daripada 2022. Sekarang ni saya dah institution yang ke-55. So another 45 lagi nak cukupkan 100. Sebab saya pergi ke macam-macam institution lah. College vocational, college community, polytechnic, Giat Mara, private. So kita jumpa dengan pelajar-pelajar ni, saya cerita dengan dia, okay, I'm a role model. Saya start daripada ground naik sampai atas, but with the acknowledgement of this dapat TC ni, so this is how I am now. Betul? Sebab the last year I've been awarded with something from M-Board. Okay, bersyukur. So dia macam tak percaya tau. Bila dia tengok pasal Gen Z ni, kita nak cerita ni, dia nak kena ada bukti depan dia. Jadi bila saya datang, saya buat slide, is believing kan. Betul. Dia tengok, betul lah. Betul lah. So jadi pelajar-pelajar yang lemah akademik dia macam saya, dia tengok, dia been inspired. Ramai-ramai datang jumpa saya, tanya macam mana saya plan nak macam ni, saya cuba nak macam ni, macam mana. So saya tunjukkan dia punya direction. Itulah. Okay, nice sharing. Sebab yang ni pun sangat-sangat penting juga. So kita pun ambil lah kesempatan untuk buat marketing untuk M-Board kan. So harap dengan ini pun ini boleh di-inspire lah golongan-golongan yang tekniskan kat luar. So kita sudah ada 2 role model di sini. So kita boleh lah ambil kesempatan. Kalau kita nak no better pun, you always can visit M-Board punya website kan. Okay, so it's a very good sharing. Sekarang saya akan masuk ke sesi yang short answer. So question lah, macam the rapid fire kepada dua-dua orang. Saya ada a few soalan. So sekarang kalau diberi, you are hiring a fresh graduate, ambil fresh graduate hari ni. So you rather hire somebody with perfect technical skill with zero discipline, atau zero technical skill but perfect discipline? So mana satu you Saya akan go for discipline. You go for discipline. Apa you? Yes, disiplin. Disiplin. Kalau budak yang nakal macam saya, mungkin kurang disiplin, tapi bila I turn to love my job, I insaf menjadi berdisiplin pula, you tak ada bagi can. Dia macam ni, bila you disiplin, tak kisah you bodoh ke, you pandai ke, tapi dengan disiplin yang dia ada tu, dia akan shift something. The attitude lah, dia foundation kan. Dia ada dia punya track, dia akan follow that. Kan? Kalau yang nakal tu kemungkinan dia perlu ada mentor betul lah kan. Macam kata Dr. Fakri tadi, you ada betul-betul ada mentor yang pembakar betul, baru dia akan back to track kan. Pada saya skill tu boleh dibelajar. Tapi disiplin nak didik dia akan ambil masa. Akan susah. Lebih-lebih lagi kalau dia dah macam tu sejak daripada kecil. Itu adalah maksudnya good thing takes time kan? Good thing takes time. So one day insyaAllah one day the good one become good. So sekarang kita masuk dalam, kita pilih lah 12 jam bekerja berpeluh-peluh dekat operational ground, atau 12 jam berpeluh-peluh meeting dekat boardroom. Mana satu lebih prefer? Saya kalau tanya, saya lebih to the ground. To the ground? To the Saya ground. lebih pada operation. Operation memang ground lah. Kenapa? Berpeluh dekat ground tu nampak lebih meaningful daripada meeting lah. Okay, satu benda saya pegang. I put myself not as manager, not as director, but I put myself as a leader. If they say you as a leader, you have to be with your team. So you want your team to work not for you, but work with you. Kan? So instead of guna perkataan me or I, so why not we use we? So that's why I cakap I'm going to the ground. Sebab I'm coming from the ground, so I know the shoes. Because you are handling the human, you bekerja dengan manusia kan. So to be a good leader, you kena tahu tentang the manusia. Then baru you boleh manage the complicated system apa semua kan. So for me, as long as I can inspired, motivate, manage the team, the human tu, then that is success lah. Kalau macam tu, apa kata? Sebab saya boleh nampak yang in the end the execution adalah the ground itself. Contoh, nak jual kereta, company nak jual banyak kereta, in the end salesman yang akan jual. Company nak maintain good product, yang akan maintain technician. Betul. Customer satisfaction, dia akan tengok macam mana technician dia maintain. So jadi
kita kena tengok the operation itself, kita kena masuk dalam dia punya shoes. So of course ada certain SOP lah yang kita ni lah. Tetapi I see the similar thing, cuma on the other perspective tau. Kalau kita kerja dekat ground, kita work together, actually kita mengajar juga. Macam kalau saya imagine saya adalah TC Anwar, saya mengajar, saya punya tim-tim untuk mekanik untuk repair kereta. Tak pandai, pandai ketuk kepala, ni macam ni kan. So at least at the same time, ini just over exaggerate kan. Tetapi is a passion yang at the same time kita boleh mengajar kan. Kita boleh tunjukkan ilmu. Sometimes dia adalah some of the motivation factor jugalah kan. Betul. Saya setuju dengan TS. Sebab kalau kita tengok dalam industri you pergilah mana pun, kalau you biasa duduk dengan technicians, dengan you punya senior tech, dia mesti akan tanya the credibility of the leader, the manager. Kan? Contoh, manager ni asyik bagi arahan switching pun tak nak buat, tapi cakap macam-macam, macam tahu semua. So why not you put yourself to be their role model. I can do the heavy switching, I can do the troubleshooting, I can even climb to the transformer, I boleh masuk dalam parit. So let's say kalau dia orang nampak you macam tu, so that's why I said the respect is earned. Betul. Kan? Bukan given. Macam kalau saya adalah team member yang nakal kan. Okay lah, you pandai cakap, kau buatlah kan. Buatlah. Sudah kan. Mai tengok. Mai tengok. It's a common thing dalam industri. It's a common thing dalam industri. That's why kalau dalam corporate, basically kita ada area manager. That area manager itulah yang responsible untuk turun. So berbalik kepada ni, saya sangat setuju. Ialah kita sepatutnya born a leaders ataupun create a leaders that coming from the ground. Sebab bila you ada macam ni, the people like us become a policy maker, then you akan tengok the difference of the operations, the business, how it works. You akan tengok dia punya perbezaan. Sebab apa? The things ialah managed by the real people. Bukan somebody yang monitor you from laptop, from computer. But the people yang monitor you from the ground, dia dah rasa sendiri kan. So kalau you inspire ataupun you born this type of leaders, so you tengok the policy making, the decision making, the strategic thinking akan different. Dia akan the interest of this kind of people lah. So kita di M-Board ataupun kita pun sebagai professional technologist dan juga certified technician, kita memang kena create this kind of people supaya become the policy makers, so that they can create a policy that suit us. Bukan show sendiri. Betul. Okay, kita masuk ke dalam next question kan. Masa kita kerja dekat operation, kat bengkel kan, dekat you kerja kan. So masa kerja, apakah the failure yang akan kita paling takut? Kalau boleh jangan dia berlaku. Kalau berlaku, habis, end of the world. So I put safety first. Safety first. Definitely safety is one of the key ataupun priority lah. Kan? Kalau safety tu banyak accident kan. Mana yang lebih akan, kalau tanya kalau setengah orang akan cakap quality go first ataupun keuntungan go first. But untuk saya ialah safety. Sebab safety tu ialah you jaga you punya diri, you jaga you punya team, you jaga you punya proses kerja. So kalau semua ni selamat, you boleh buat untung kan. You boleh buat quality yang baik. So paling penting safety. And then siapa yang nak bagi tahu tentang safety ni? People like us lah. Of course kalau you go for, because mostly I banyak duduk dalam corporate meeting. So dia orang go for cost saving lah apa semua kan. So compromise all this safety. So we need to have the credibility. Kita kena ada credibility to bang the table to say that safety is first. I kena jaga punya orang, I kena jaga my team. Kalau kau pergi bengkel dia, nampak staff tak pakai glove, habis lah. Staff kena ketuk kepala tu. So safety is more priority. Kalau you tak jaga you punya people, tak jaga safety of the works, then macam mana you nak buat untung? Macam mana you jaga quality? So for me, I die said memang safety. Apa kata saya the critical thing is the integrity atau attitude itself. Especially contoh time management. Time management. Contohlah rehat. Rehat usually pagi ada 15 minute break, lunch 1 hour, petang 15 minutes break lagi. So some people dia ambil benda tu keluar, tak clock in masuk, atau suruh kawan lain clock in ke apa ke. So jadi benda-benda macam tu ada berlaku. Dan the critical part is yalah ada something yang tak sepatutnya berlaku lah. Macam contoh these people responsible untuk tugasan ni, dia main-main.
So siapa nak ganti dia? Mungkin dia suruh kawan dia ganti, tapi kawan dia mungkin bukan specialist on that thing. Kerja tu siap tapi itu nakal lah tu. Betul. Itu tim nakal kan. So that's why kalau tak tahu, because the moment I throw the question kan, saya punya kepala actually come out blackout. Kalau blackout siap lah apa pun tak boleh kan. So that could be one of the thing that kita rasa macam the end of the world kan. So kita another one, kalau kita bertemu dengan new technology, okay, kita nak belajar 500 muka surat manual dulu kah, atau kita terus ambil video YouTube tengok, lepas tu kita terus buat kerja? Mana satu? Kalau ada new teknologi, kita anggap ni sebagai ilmu baru lah. So ilmu yang paling baik ialah you dapatkan ilmu tu daripada orang ataupun medium yang betul. Macam cakap tadi, nak tengok YouTube kan buku, better you go for buku. And then buku tu semestinya akan ada pengajar dia kan. So pergi kepada mentor yang betul. Ini paling penting. Sebab kalau kita tengok dalam Islam sendiri pun kan, you punya reference ialah Al-Quran dan juga hadis kan, bukan melalui cakap-cakap orang kiri kanan kan. So bagi saya yang penting mesti dapatkan ilmu tu daripada jalan yang betul, daripada sumber yang betul, dan daripada situ baru kita boleh buat benda betul lah. Sebab kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okay, apa kata Tisi Anwar? Sama juga. saya setuju untuk dapatkan daripada resource yang betul. Cuma pada saya, apa-apa ilmu yang baru pun dia akan jadi continuous learning. Sebab contoh, bila kita belajar something, dia akan lead to another thing. So dia akan berterusan. Sebab sekarang saya tengok adalah, kalau kita ada masalah handphone, kita ada masalah komputer, kita tengok YouTube dulu. Lepas itu kita pergi settle kan. So it can be the other way around. So that is how people, the way of learning has evolved kan. Kita tukar, tak apalah, janji boleh solve the problem. Boleh tengok YouTube, tapi kena tengoklah siapa yang buat konten tu. Kalau jalannya orang kan, ataupun memang real. Okay, fair enough. So maksudnya ada credible, mesti ada lagi sumber yang betul kan. One ni lah, satu add-on. Semalam saya dijemput untuk hadiri satu pameran kerjaya dekat sekolah menengah. Ni sebenarnya untuk TVET. Jadi one of the booth yang buat pameran tu, dia daripada terapi, beauty and therapy. Dan basically urutan dan terapi tu is certified by SKM. Sebab apa? Sebab dia nak elakkan apa yang tukang urut ataupun massage ni ataupun yang buat terapi yang tak bertauliah. Jadi kalau kita tengok video pun, yang kalau misal kata dia ada tauliah, certified SKM ke apa, so tak ada masalah. That's why it's a good initiative by JPK. Okay, untuk buat benda-benda yang macam tu. Lepas tu dia orang buat standard kan. Yes. Semuanya perlu dia akan menjadi learning aid juga lah. Learning aid kan. SKM 3 urutan dan terapi, DKM 4 dengan DKM 5 dia ada lebih kurang macam acupuncture dan macam tu. Interesting. Betul. Okay. Next question. Kalau dalam meeting, corporate meeting, okay, apakah perkataan yang kalau boleh jangan muncul corporate meeting? Apakah perkataan kita tak nak, kita mau ban selama-lamanya? Untuk semua meeting ini perkataan tak nak sebut. Apa perkataan tu? Dia sebab kita banyak involved dalam corporate meeting. Betul. Dia sebenarnya 1,000 words. Bukan satu word. You have 1,000 words tak nak, tapi pilih satu. Yang rasa kalau that out, you actually kurang stress sikit. Apa yang perkataan yang kita nak? Kalau hidup dalam corporate meeting, paling kita anti sekali ni apa tau? That's your work, you should settle by yourself. Kan? Okay. Ini kita patut elak. Okay. So maksudnya itu you create the problem, you settle the problem. How about you? Saya it's arahan pihak atasan. Tanpa ada justifikasi. Apa-apa pun atasan. Orang atasan. Semua atasan yang suruh. Tapi bila kita minta justifikasi tak ada. Kenapa kena kerja hari Sabtu? Orang atas suruh kerja. Kenapa? Ada cuti ganti tak? Tak ada, tak tahu. Tanya orang atasan. Okay lah. Selalu macam orang yang baca bos suruh. Betul lah. Arahan dari atas. Kita buat je kan. So that should be banned from the future brand. Kalau kita ada bos kita always right kan. Kalau kita adalah the leader, kita mesti take the ownership kan. Jangan kita kata bos cakap kan. So, okay, good. Actually I like that juga. Saya pun satu, kalau orang datang bos cakap. Kau yang cakap dengan aku, bukan bos cakap. Kena bos cakap, kenapa kau cakap dengan aku kan? So that can be the other way around. Good one. So kalau kita apa
apa yang kita belajar dekat sekolah dulu kan, lepas tu sampai sekarang kita langsung tak pakai. Apa yang kita belajar dulu tapi sampai sekarang kita langsung tak pakai. Mathematics, Mathematics, penaklukan mantik. Kalau saya punya ni berbeza sikit. Bagi saya, untuk waktu sekolah dulu, semua tu dipakai. Sebab dia bukan nak tengok kita belajar matematik, tapi dia nak tengok how we solve the problem kan. Contoh macam matematik lah. Dan kalau macam sejarah, kita tahu apa kena mengenai sejarah dengan teknologi elektrik, penjaga jentera apa semua ni kan. Tapi bagi saya, kita perlu tahu juga sejarah tu supaya kita boleh relate tau elektrik ni main dari mana, siapa cipta dia. So benda-benda macam tu lah. Bukan nak kata tak digunakan, dia sangat berguna. Sebab ayat-ayat Gen Z sangat suka ni. Kita kerja tak pernah pakai pun apa yang kita belajar dulu. But no, it's not about the result, tapi dia punya proses tu. Dia asuh kita punya sahsia kan. Tu selalu kita orang cakap, ada orang cakap engkau ada sertifikat, tak semesti sertifikat itu kau akan pakai, apa yang kau belajar dekat cert tu kita pakai. Selalu orang kata itu sertifikat adalah the entry ticket kan. So that actually show kita macam mana kita punya attitude dari segi kita belajar, kita attend the ilmu kan. Tapi kalau matematik tak pakai, saya selalu pakai matematik. Kalau saya sekarang even now pun dulu saya ingat saya tak pakai biologi dah sebab I dalam elektronik dengan telekom. I end up buat dekat Biomedical Engineering Services kan. So I thought at that time, sudahlah, I put my biology aside. Tapi bila balik human anatomy masih pakai. So that's why there are things I do agree dengan Tuan Fakri. Tapi at the time pun kalau kita balik matematik, kita banyak belajar, tapi bukan semua kita pakai. Betul kan. So macam calculus, kalau sekarang saya kira calculus saya pernah lupa kan. Tapi kita V equals to IR boleh lah kan. Dia dulu ada YMX. DYDX saya. Tapi apa yang you belajar sebenarnya itulah yang akan develop you punya potential. That's true. Dia akan bawa you naik. Walaupun kita lupa, kita boleh still boleh refer balik kan. Tapi kita lupa, kita refer balik, kita tengok YouTube tak salah lah sebab kita tahu dah. Cuma kita lupa je kan. Soalan ni sama macam mungkin sekarang apa tu baru dapat SPM kan. Mungkin ambil peluang ni. Soalan ni sama macam soalan yang selalu dilontarkan oleh Gen Z ataupun new generation ni kan. Alah, tak ada SPM pun boleh berjaya, boleh jadi jutawan. Yes. Bill Gates pun tak perlu habis Mark Zuckerberg. But sebenarnya itu semua tolak tepi lah. You kena sama belajar. You kena ada SPM, you kena ada sijil, you kena ada diploma, you kena ada degree. Actually bukan kita nak the papers tu, sebenarnya kita nak the process tu. Nak mematangkan kita, the sasiah kita, pemikiran kita. So kita berjumpa dengan orang sekeliling. Waktu tu lah dia asuh kita semua tu kan. Dia plan kita kan. Baru jadi manusia. Ada juga kata youngster nak menjadi YouTube influencer kan. So sometimes even ada Grab driver. Tapi actually all the career pun boleh juga. Cuma kita nak tengok dari segi sustainability lah. Betul. Yes. Kalau teknologi tu ada, then continuous. Okay. Tapi in the end, like I always tell my son lah, my kid juga. Kalau boleh, you boleh menjadi influencer apa. Tapi you are actually the technology user. But once the technology is out, then you pun akan ikut phase out. So macam mana kita boleh continuous so that kita boleh stay relevant. Itu perlunya ilmu. Betul. Ilmu itu penting lah kan. So balik, okay, the last two question lah. Ini question spesifik kepada TC Anwar. You sebagai automotive expert kan, bagilah satu brand kereta yang you suka sangat tetapi tak berani cakap dengan you punya bos. Mana nak tahu. You kerja dengan Mercedes-Benz, tapi you punya favorite car bukan Mercedes-Benz. Apa favorite car brand? Saya boleh kata kalaulah pada saya Ferrari is the best. Ferrari is the best. Ferrari is the best. Ferrari is the pinnacle. Ferrari is the top. Dia ada something yang you rasa bila you ada Ferrari. Tadi you sebut pasal muscle car, bukan main game muscle. Tapi tiba sekarang tiba dia pula pergi ke Ferrari pula. Ini Ferrari, okay. I do agree. Sebab apa? Sebab okay, bila you involve dalam Ferrari, bila you ada kereta ke, you bekerja dalam Ferrari ke, so people akan kata, oh, this brand memang is very dia dah come daripada long way dengan macam-macam motorsport, teknologi apa, dan Ferrari only makes supercar saja. Dia tak ada buat MPV, dia tak ada buat apa ni small car, SUV apa, tak ada.
Sebab dia nak jaga brand Ferrari tu. Confirm rumah ada banyak model kereta Ferrari. Kan share kau tu. Share Betul. Memang banyak model. Mungkin sekarang model tu anak pun tak boleh sentuh. Bapa punya jangan sentuh. Kalau rosak siap kau kan. Sebab sekarang dah beli balik pun susah kan. Betul. So actually dia brilliant kepada soalan yang saya akan tuju kepada Dr. Fakri. Kalau rumah Dr. Fakri terbakar, what is the first thing you must breakfast? Apa tadi? Rumah hang terbakar. Apa benda pertama kau angkat keluar dulu? Of course saya punya isteri. Isteri. Kalau TC Anwar mungkin dia angkat demi Ferrari dulu. Isteri anak-anak lah. It's the Anak most dulu. valuable kan. So you main Transformer, Star Wars Tak apalah, itu boleh cari lagi. Tak apa, itu saya tahu sebab you sudah alih ke tempat lain dah. Kalau terbakar pun tak kena kan. Okay, so kita punya final. Kita tengok dari segi future of TVET kan. Cuba kita describe the future of TVET menggunakan satu perkataan. What is the future of TVET? Saya boleh kata continuously developing. Continuously. Continuously developing. Okay, apa kata? Opportunity Kan? Okay, of course. Opportunity memang ada, tapi continuously mesti ada sustainable kan. Kalau tidak ada TVET kemungkinan gain popularity today, and then if not sustain, dia akan one day dia akan down juga kan. So it's a very nice sharing. Okay, terima kasih banyak-banyak sharing kepada Dr. Fakri dengan TC Anwar. Kalau dua-dua orang ni, kalau I cakap lah, kalau combine dua-dua orang ni, dia akan menjadi genset. Genset. So genset ni kalau imagine genset menggunakan engine Ferrari, saya rasa transformer yang kata transformer bukan transformer yang patung. So mungkin dia akan dia mungkin overheat kot, atau the genset dia bising sangat sebab Ferrari kan engine dia kuat, engine bising. So it's a good sharing dari segi golongan, sebab orang yang dari ground, dari TC memang ramai orang yang berjaya. Cuma kita pun harap-harap ini boleh inspire kepada golongan-golongan technician dengan golongan yang hands on TVET punya the TVET champions out there lah. So kalau ada keperluan, kalau ada peluang pun kita ada boleh bertemu, and then hopefully dengan pendaftaran dengan M-Board, ini marketing untuk M-Board lagi lah. Untuk M-Board boleh daftar sebagai technician, and slowly dia akan advance the career. Of course, kalau dalam not necessarily nak M-Board kan, dari segi tadi ST pun ada juga. So everywhere actually they are champion everywhere. It's just that the most important thing is don't stop learning. Seize the moment. Seize the moment and then kena sustainable. Itu je. Okay, thank you very much for the sharing Dr. Fakri dengan TC Anwar. Saya pun rasa best juga kalau nak bercerita. Saya nak berborak-borak dengan kawan-kawan yang dalam industri yang berlainan, walaupun quite similar. Saya dekat hospital, you dekat the factory, so quite similar in terms of facility, tapi in terms of the functionality is a bit different. So it's a nice sharing dengan sama juga dengan TC Anwar. Automotive is something yang sometimes kita pun looks like car everywhere, tetapi we don't feel the kepentingan kan. Tapi the people behind and memastikan the kereta always in good condition, the design, the technology kan. So there's a part yang memang ada main peranan lah. Okay, so with this, terima kasih sangat-sama, and I really learn a lot. I very appreciate to the insight that actually you share, and also that can be benefit kepada semua teknologis dengan technician dekat luar ni. Kalau ada apa-apa, I will come to contact M-Board, and we will do our best to contact. With that, thank you very much. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Selesai. Selesai. Lebih-lebih. Boleh.